Urugari wa ithurano cia wamũrani nĩ wambĩrĩirie kwĩnainia ahũranĩri iturwa ngũrani gĩthurano-inĩ kĩa mweri wa kanana, na kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩa gavana kaunti-inĩ ya Kilifi gĩtirĩ na ũtiganu. Mũnini wa gavana wa kaunti ya Kilifi Gideon Saburi arĩ kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩkĩ akĩhoka kũhũthĩra tigiti wa kĩama kĩa ODM ona gũtuĩka arĩ na wagagu na ithurano cia wamũrani. Sisi tunasimama na maadili, hatuwezi leo turuke tuko huku, kesho uruke uko chama hiki kwa sababu ati Kingi ameondoka kwa hivyo chama sasa labda kitakuwa rais. Unajua wengine wanaenda namna hiyo. Ati Kingi ataondoka katika chama ama hata kuwa mgombeaji. Kwa hivyo sasa chama kimekuwa ni rahisi kuingia. Hiki chama sio rahisi kuingia hivyo, my friend. Munini wa minista wa thirikari cia matura Gideon Mung'aru ni unge uranyotera giturwa kia gavana wa Kilifi na tigiti wa kiama kia ODM na ni umwe wa aria makang'ethanira na Saburi ithurano-ini cia wamũrani. Kwa hivyo waje, hatuogopi katika ODM, waje hata waongezeke, maana juzi waliongezeka wengine. Nilikuwa peke yangu, maana wote walikuwa wamekimbia katika kile chama cha ODM kwa kinyang'anyiro cha ugavana, nikabakia mimi peke yangu. Wakaja wapya wengine walikuwa mzamani, wakaja wakarudi. Ahũranĩri ana a gĩturwa kĩa gavana kaunti-inĩ ya Kilifi ona kũrĩ o ũguo marĩ na mũbango ũngĩ kũngĩgakinyanĩra atĩ matinaiganĩra na ithurano cia wamũrani gũtigĩrĩra ũmwe wao ni agakorwo irebe-inĩ gĩthurano-inĩ kĩa mweri wa kanana. Sote tuko hapa tunataka ugavana, lakini sababu ni kwamba ni lazima tukae pamoja kama wanaume, and we have to chart our way forward. Gavana atakuwa mmoja tu, sivyo ndivyo? Kilifi gavana atakuwa mmoja tu, ndivyo ama sivyo? Itakuwa yatosha kuona ndugu yangu Saburi akiwa gavana mwezi wa 8 kwa sababu ni kiongozi bora, na akiwa kiongozi bora hatabagua mtu, atahakikisha kwamba huduma ifanyiwa katika kila pande za Kilifi yetu. Tuko hapa kuwanyenyekeeni nyinyi, kuwaombeni, mtuombee, mtuongoze katika hii safari, na mtukanye Mzee Faraji na wenzako, mtukanye katika hii safari. Itanya riao maugĩte nĩ kũguna andũ a Kilifi na marĩ na mĩbango ĩrĩa marĩire gũtigĩrĩra ũtongoria ũrĩa ũkaingĩra kaunti-inĩ ĩno kwambĩrĩria mweri wa kanana nĩ ũgakorwo na ũtiganu. Azimio la mageuzi haliwezi kufanyika na halitakuwa kama hatutaweka msingi wa mageuzi hapa Kilifi. Msingi wa mageuzi katika viongozi, msingi wa mageuzi katika mipango yetu. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gathoni wa Njihia. Sasa ni rasmi.